Ja sam žensko, ali sam u mozgu muško. Ja sam Stefani Banić, jedina splitska vampirica. Pa ljudi me doživljavaju ludom, pozitivnom, uvijek spremno za akciju i za pomoć. Čime se bavim, što radim, ne bavim se ničim, tražim posao, ali uzalud ga tražim i to je to. Sa većinom žena ne mogu naći neke teme jer nisam tipičan tim ženske koji priča o robi, o ovome, onome, znači nisam taj džir. Jesam li zaljubljive prirode? Pa to najbolje znaju moji prijatelji i svi. Jesam. Zaljubim se u tjedan dana jedno sigurno 50 puta. A dobro, to je sve platnovska ljubav, ovo ono, odljubim se. Kad sam posljednji poplaka, a možda prekjuče. Ja suzama nemam problema, kad mi se plaće, plaćen, kad mi se ne plaće, ne plaćen i to je to. Ako mi se sad plaće pred milijon ljudi, zaplakat ću uredno, suza se ne sramim i to je to. Za muški časopis, da li si slikala, pa realno gledajući i ne bi. Mislim, postoji jako mala šansa, to je 1%, ali 99% ne bi iz tog razloga, jer jednog dana se nadam da ću imati dicu i ne bi htjela da moja dica gledaju golotinje, da budu osuđivana. Zašto? Zbog moje neke nepromišljenosti i zbog mojih s***a koje ono već svaki onako i ovako vidi, ja razumim. Pa na Big Brother sam se prijavila najviše zbog moje familije, čisto da njima nekako mogu pomoći i nadam se iskreno da ću ja dobiti, jer ako ima Boga zna u kojoj sam situaciji, da na nje ukuću i da mi samo mate radi i da sam jedina šansa ja koja može pridoniti nešto u svojoj vlastiti kući i to je to. A ako ne osvojim, aj ga burazeru, ono, više sreće drugi put.